Iya panas ini. Nyare. Tajuk deh. Bisa apa? Jalan dulu, naik. Terus. Jalan di sana. Kemudian selangkah. Sudah. Ini bikin busukan. Marah sih. Yo, next. Ini siapa gitu?
warahmatullahi wabarakatuh. Tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, lega hati menyatu. Lalu kemana itu? Kesampean. Ya bisa, kemana sih? Rasa abang ibu apa? Burung ya pitung, burung, tas ada pitung ya. Marelo ya pitung. Tas bungkus.